Dragi gledatelji, dobar dan. Moje ime je Domagoj Vlahinić, a danas smo porazgovarali sa boksačem Markom Zeljkom. Njega u petak u Sarajevu očekuje veliki ispit njegove boksačke karijere. Bez puno zadrške pogledajmo kako je najavio svoj meč. Evo Marko, dobar dan, hvala ti prvo što si prisutan na ovaj intervju s nama. Hvala vama. Boriti se 116 metara iznad Sarajeva na heliodromu je ipak jedan poseban doživljaj. Kakva je bila tvoja prva reakcija kad si čuo da ćeš se boriti na takvom jednom eventu? Pa ja zapravo nisam bio ni svjestan da se to održava na vrhu zgrade, sve dok moj prijatelj Edin, koja je glavna borba večeri, nije objavio snimku gdje radi shadow box na vrhu zgrade, na heliodromu. I onda sam ja njega zvao i rekao, Edo, nisi mi rekao da se to odvija na vrhu zgrade. On meni kaže, pa rekao sam ti da je na heliodromu. Ja to nisam povezao da je to heliodrom na vrhu zgrade. I tako da zapravo ja sam prije i pristao na meč nego što sam znao da je to na vrhu zgrade. Ali eto, baš lijepa prilika, dodatna motivacija da dobru priredbu pružim. Biće to lijepa priredba. Ovo vam je tek treća profesionalna boksačka borba. Vaš konkurent Giorgi Mizej ima preko 80 njih. Je li to iskustvo njegova možda najveća prednost? Pa sigurno da je. Profesionalni boks je dosta različiti od amaterskog. Ja u amaterskom imam preko 250 borbi. Iako je ovo tek treća u profesionalnom, mislim da njegovo iskustvo svakako neće prevladati, ali naravno da je to, treba biti na oprezu i ne smije ga podcijeniti jer ipak je to boks i svašta se može dogoditi. Ali ipak njegova najveća šansa bi bila ta da se ja bojim visine, a pošto to nije slučaj, bit će ovo lagan posao. Što ste do sad saznali od Mizeju i gdje je vaša najveća šansa za pobjedu? Pa saznao sam o njemu da je iskusan borac i da je lisica u ringu. Zna se čuvati, zna izbjegavati borbu, ali meni neće biti problem njemu je donijeti odmah od prve runde, jer ja stvarno želim to što prije završiti. Ne želim se dovesti u situaciju da tamo se uznojim, pa da počne vjetar puhat, pa da mi uklješti nešto ili tako dalje. Tako da idemo odmah u prvoj rundi, drugoj to rješavati. Ne bih volio da se oduži i vjerujte mi da neće. U amaterskom boksu bili ste prvak čak 14 puta. Tako. Koliko vam ta dominacija pomaže i dan danas, a koliko je recimo taj pristup profesionalnog boksa drugačiji? Pa dakle, u amaterskom boksu sam osvojio prvenstvo Hrvatske u svim dobnim uzrastima, znači od najranijeg, od mlađih kadeta, sve do senjora. Senjorski prvak države sam bio 9 puta. Ja kao prvak Hrvatske uvijek sam se borio protiv najboljih, kad sam izlazio van, borio sam se protiv drugih prvaka države. I kao prvak u Hrvatskoj uvijek sam bio meta drugima. Jer ti kad si prvak slabo razmišljaš o drugoj konkurenciji dok svi tebe imaju na umu i svaki trening podsvjesno se spremaju za tebe i da te skinu s trona. Tako da ja sam navikao to da sam meta i uvijek sam spreman na sve izazove. A koliko je drugačiji taj pristup u profesionalnom boksu od amaterskog? Pa u profesionalnom boksu je to drukčije zato što vi znate točan datum i točnog protivnika s kojim se borite. Na primjer, vi kad idete na prvenstvo Hrvatske, traje 4 dana, svaki dan ujutro je vaganje i dolazi vam protivnik kako vam ždrijeb donese. Tako da vi zapravo ne možete taktiku spremiti samo za jednog protivnika, vi morate biti tu spremni za sve što se dogodi. A vi u profesionalnom boksu točno znate koji je protivnik, pogledate njegove borbe, moj tim to procijeni, koju taktiku primijeniti i tako dalje. Tako da je u konačnici zapravo puno lakše profesionalni boks. Jer ovdje kažem u amaterskom boksu, na primjer, europsko ili svjetsko prvenstvo, to traje 10 dana, možeš imati 5 mečeva, tu dolaze prvaci svih drugih država i svako ima neki svoj stil. I ne možeš se ti u kratkom roku baš sad taktiku složiti za svakog posebno. Tako da u profesionalnom boksu je puno lakše napraviti pravu taktiku. Mnogi vas smatraju najperspektivnijim hrvatskim boksačem svoje generacije. Kako se nosite s tim pritiskom? Kako uopće gledate na to? Pa razlog tomu je moja zavidna tehnika u boksačkom smislu, jer imam jako dobre vještine, dobru koordinaciju, dobre reflekse, pa onda moj način boksa je zapravo totalno drukčiji od drugih boksača. Ja se ne tučem u ringu, nego pokušavam nadmudriti sve i proći sa što manje štete. Zato to je zbog mog tehničkog znanja. A i ne stavlja mi to nikakav pritisak jer do sad nisam opravdao ta očekivanja, pa valjda ću tek sada početi opravdavati. Kakav Marko Zeljko ulazi u ring ovog petka? Što publika može očekivati? Pa može očekivati dobru borbu. Ulazim opušten, ali također i uzbuđen. Jer Sarajevo je meni drag grad. U regionalnoj ligi sam boksao za željezničari Sarajeva. Tako da uvijek se vrlo rado vraćam u Sarajevo. Imam tamo puno prijatelja, imat ću dobru podršku. Tako da bit će jako dobra i zanimljiva priredba. Ušao si sad već u tu profesionalnu boksačku karijeru. Kakvi su tvoji ciljevi? Pa ciljevi su se nametniti tu za početak sa što više pobjeda i sa što više pobjeda prekidom. I onda kroz neko vrijeme napadat neke titule europske, svjetske, vidit ćemo što će vrijeme donijeti.
Sarajevo će ovaj petak biti središte regionalne boksačke scene. Koliko vama znači nastupati na takvom jednom eventu za koji organizatori tvrde da će ući u povijest? Pa razlog tome je obrana internacionalne titule Edina Avdića. On je 7. rangirani borac na svijetu po WBA federaciji i meni su ukazali veliko povjerenje da budem sunaslovna borba večeri. Tako da moram pružiti dobru predstavu i dobru borbu jer stvarno je ozbiljna priredba sa obranom internacionalne titule WBA federacije koja je jedna od četiri krovne federacije u boksu. Je li ova borba koja vam sada dolazi najveći, najteži ispit u vašoj karijeri ili smatrate da je javnost možda precijenila vašeg suparnika? Pa u profesionalnoj karijeri sigurno je. U amaterskoj karijeri ne, zato što ipak sam ja kao reprezentativac Hrvatske nastupao na europskom, na svjetskom prvenstvu, na europskim igrama i na jako puno međunarodnih turnira. Tako da najveći izazov sigurno nije ukupne karijere, ali profesionalno nije. Ali mi ne gledamo šta je bilo prije, pa ćemo reći da je sad ovo najteži i najvažniji ispit do sada. Svaki idući je najvažniji. Tako je, da. I evo za kraj, iako mislim da ste mi već odgovorili na to pitanje, je li vam draže pobjeda nokautom ili na bodove? Pa pobjeda nokautom. Znate šta mama mi uvijek govorila, sine rješavaj to u prvoj. Ja nisam slušao baš mamu, a evo sad sam napunio 30 godina i idemo to riješiti što prije, to bolje. Marko, hvala puno na intervju i puno sreće u borbi u petak i u dalje karijeri. Hvala vama. Vidimo se.